علی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود الذي أحمده كثيرا واشكره دائما على السراء والضراء والشدة والرخاء وأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات اللهم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارنٕے گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ خۄداوندِ مُتعال سُنٛد شُکر بجا اَنان ییٚمۍ توفیٖق دیُت تۄہہِ عزیٖزن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز قرآن تہٕ حدیٖث سیٖرت اہلِ بیت اطہار علیہم السلام پٮ۪ٹھ استفادٕ کرنُک تہٕ کینٛہہ نُکات تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کرنُک دِتُن توفیٖق تہٕ تۄہہِ عزیٖزن تہِ میوٗلوٗ یہِ توفیٖق یتھ مجلس حسینیس منٛز حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد راتُک شب تہٕ وٕنکیٚنُک دۄہ چھُ منصوٗب تہٕ حقیٖقتاً چھِ یہِ شاعرِ خۄدایس منٛز مشہوٗر خۄداے چھُ اتھ منٛز پنُن اکھ خاص روح تھاوان یِم زن منصوٗب آسان تٔمِس کُنتھ عرض کرو شاعرِ خدا کیٛاہ مُراد چھُ تہٕ حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام یُس زن معروٗف چھُ اسہِ درمیان باب الحوائج ییٚمِس تہِ یُس مُشکل چھُ ییٚمِس تہِ کانٛہہ مُصیٖبت چھُ ییٚمِس تہِ کانٛہہ دود دگ چھُ کٲنٛسہِ چھُ مٔریٖض ہسپتالن منٛز چھُ مٔریٖض کانٛہہ چھُ آمُت یور لول برنہِ اہلِ بیتن مگر ییٚتہِ چھُس کینٛہہ حاجت چھُس کانٛہہ خۄداوندِ مُتعال سٕنٛدِس بارگاہس منٛز کانٛہہ ٲب زاننہٕ ورٲیی کُنہِ تہِ قٕسمُک پنُن کِبر آسہِ سُہ ژھٕنو أسۍ وٕنکیٚن کِسٕے یتھ آنس منٛز بیٚیِس طرفس کُن مگر خۄداے سٕنٛدِس بارگاہس منٛز کرو دعا خۄدایا سٲنۍ حاجت کر روا نام بنام حاجات تھاو روا دیٖنی دُنیٲیی حاجات تھاو روا خۄدایا یِم ییٚتنس اہلِ بیتن ہٕنٛدۍ دوستدار چھِ آمٕتۍ تِمن سارنٕے ہٕنٛدۍ نام بنام دیٖنی دُنیٲیی حاجات تھاو روا نیک نام بنام حاجات تھاو روا سانٮ۪ن مُشکلاتن کر آسان وسیٖل تہٕ شفیع چھِ انان مُشکل کُشالی ابن ابی طالب علیہ السلام سانٮ۪ن مُشکلاتن کر آسان وسیٖل تہٕ شفیع چھِ انان امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام خۄدایا بٮ۪مارن بخش شفا واریاہو مریضو بٮ۪مارو چھِ التماس چھِ دعا کوٚرمُت ہسپتالن منٛز چھِ مریض وٕنکیٚنس مُبتلا بٮ۪مارٮ۪ن منٛز واریاہ مریض چھِ یتھ محلس منٛز تہِ بیٚیِس محلس منٛز ہمساے محلن منٛز چھِ خۄدایا پرٛٮ۪تھ مریضس بخش شفا پننہِ شفا خانُک شفا کر عطا خۄدایا وٲنٛسہٕ چھِ دِوان
امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سن خدایا تمام دشمنان دین اگر نہ قابل ہدایت ساری کرک نیست نابود امریکہ اسرائیل کرن نیست نابود تہند افواج کر نیست نابود تہند اسلحہ کر نیست نابود یم تہ پشت پناہی چھ کران ساری کرک نیست نابود ایرانس کر فتح و نصرت عطا حزب اللہ لبنانس کر فتح و نصرت عطا عراقس یمنس مز مومنی لڑا سارنی کر فتح و نصرت عطا سن مرحومین کرک داخل جنت تہذ قبر کر پر نور خدایا سون امام کرن سانی عہد ظہور تہندی دیدار سیت کر سانی گناہ گار چشم پر نور ہدی کر محمد وآل محمد ان پڑھک صلوات یم یت قبرستانس مزن مبارک قبرستان مبارک مقبر یتنس تہ آستان عظیم شخصیت یتنس دفن یہند مخصوصاً یہند روح خطر یہند ایصال ثواب خطر پرو اکہ مرتبہ محمد وآل محمدن پر صلوات وقت چھن زیادہ کی نماز تہ نزدیک پن کی عرض جلدی کر تم تہندس خدمتس مز پیش بارہا چھو تہ وچمت تہ کی مسائل چھ آسان یم زن وری پتہ وری بیچ یوان بارسس یوان درپیش آسان یم سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ مومنن ہٕنٛدۍ دل گژھان مجروح کینٛہہ چھِ آسان یم شکس تہٕ شبہس منٛز چھِ تمہِ سۭتۍ پیوان یِتھۍ مسائل چھِ آسان شک و شبہس منٛز چھِ مبتلا گژھان کُنہِ ساتہٕ یا یِتھۍ مسائل چھِ یم ہمیشہ چھِ روٗدمٕتۍ فریقینن درمیان معرکۃ الآرا یعنی واریاہ زیادٕ چھِ نظریات وغیرہ مختلف آمٕتۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ آمٕژ کوتٲہی تہِ کرنہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ آمٕژ اتھ حدس تانٮ۪تھ کوتٲہی کرنہٕ کہِ دلیٖل چھِ برونٛہہ کَنہِ مگر توپتہٕ تہِ أنِکھ نہٕ پیش کٔرٕکھ نہٕ کینٛہہ یم زن واریاہ مسائل چھِ آسان تہِ یا یمن مسائلن منٛز یتھ أسۍ شبہات ونان چھِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یلغار چھُ گژھان عقیٖدن ہُنٛد یلغار چھُ گژھان پگاہ چھِ خدا نخواستہ سونُے جوان نیران سُہ چھُ اَسہِ ونان اَسہِ تہِ عزادٲری کیٛاہ واٹ اَسہِ کیٛازِ چھُ ودُن امام صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ ہسا یہِ ودُن چھُنہٕ ضروٗری حتیٰ اتھ حدس تانٮ۪تھ کہِ کمٕے وقت گوٚو اکھ جناب اوس عرض کران تٔمِس کیٛاہ دلیٖل ٲس دپان قرآنس منٛز چھُنہٕ کُنے جایہِ اَسہِ یِوان لبنہٕ کہِ انسان گژھِ ودُن یا اَسہِ چھُنہٕ حدیٖثن منٛز یُتھ چیٖز ییٚتنس اَسہِ ترِ فِکرِ انسان گژھِ ودُن انسانس پزِ پانسٕے گۄڈنٮ۪تھ سام ہیٚنۍ اگر بہٕ ونہٕ نہ زوٗن چھنہٕ کہیٖنۍ نہٕ مےٚ آسہِ نہٕ وٕچھمٕژ یہِ چھِ مے خطا کہِ زوٗن چھنہٕ کہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُ مےٚ خطا مےٚ چھنہٕ دلیٖل کہیٖنۍ آمٕژ اتھِ انسانس گوٚژھ تفتیش کرُن انسانس گوٚژھ ژھانڈُن تاکہِ بہٕ واتہٕ اتھ حدس تام بہٕ ونہٕ اکہِ دۄہ کہِ نہ پٔزی پٲٹھۍ چھُ کانٛہہ چیٖز موٗجوٗد یمن مسائلن منٛز چھِ أسۍ یِوان خاص کینٛہہ مسائل یمن چھِ أسۍ ونان شعائر اللہ یُس قرآنس منٛز تہِ چھُ ذکر گوٚمُت خدا ونہِ مُتعال آیہِ مُبارکس منٛز فرماوان وَمَن یُعَظِّم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب گۄڈٕ کرو عرض شعائر مراد کیٛاہ چھِ شعیرہ پٮ۪ٹھٕ لفظہٕ پٮ۪ٹھ چھِ نیران یتھ ونان چھِ أسۍ اکھ نِشٲنی یا اکھ سِمبل نِشٲنی یا سِمبل ونان چھِ وُنی نیرو أسۍ یپٲرۍ حولہٕ کِنٮ۪تھ اتہِ وٕچھو أسۍ اکھ نِشٲنی اکھ اتہِ چھِ آسان ہٲیِتھ ہارن چھنہٕ کرٕنۍ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ پانہٕ مُراد بلکہِ یہِ چھُ بیٚیِس چیٖزس کُن کران اِشارٕ سُہ کیٛاہ چھُ آسان یعنی ییٚتنس چھُ سکوٗل یا ییٚتنس چھِ عبادت گاہ امہِ موٗجوٗب چھنہٕ ژےٚ ہارن کرٕنۍ کینٛہہ یہِ چھِ نِشٲنی بیٚیِس چیٖزس کُن اسہِ نِوان دال تہٕ مدلوٗل یتھ أسۍ ونان چھِ علمی اصطلاحس منٛز بیٚیِس چیٖزس کُن واتناوان اسہِ یُس تہِ اکھ چیٖز پوٗرٕ کایناتس منٛز یُس تہِ کانٛہہ چیٖز یُس تہِ کانٛہہ شخص یُس تہِ کانٛہہ دۄہ یُس تہِ کانٛہہ خاص دۄہ آسہِ چاہے مجالس آسن یا چاہے مجالسن منٛز یِم نِشٲنی چھِ أسۍ وٕچھان یِمن منٛز یُس تہِ چیٖز اسہِ خۄدایس کُنتھ نِیہِ خۄدایس کُن اِشارٕ کرِ خۄدایس کُنتھ اسہِ پکنایہِ یِمن تمامن چھِ أسۍ ونان شعائر اللہ خۄداے سٕنٛزٕ نِشٲنی حالانکہِ قرآنس منٛز چھِ آیتہِ منٛز آمُت اتنس کہِ یہِ چھُ حج بیت اللہس مُتعلق کتھ کران مگر اتنس چھنہٕ اسہِ کانٛہہ دلیٖل کہِ أسۍ کرو تخصیٖص أتھۍ سۭتۍ تھاوو أسۍ یہِ گٔنڈِتھ کہِ بس اتٮ۪ن چھُ مُراد یُتُے یوت بلکہِ علماہو چھِ بحث کٔرمٕژ دلیٖل چھکھ انمژٕ کہِ نہ یہِ ہسا چھُ تمام تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ دلالت کران یُس تہِ چیٖز اسہِ کوکُن نِیہِ خۄدایس کُن یُس یہِ اِشارٕ کرِ خۄدایس کُن پتہٕ سُہ کانٛہہ تہِ چیٖز ٲسۍتن یتھ منٛز عبادتہِ ہُنٛد روح اکھ آسہِ یتھ منٛز اسہِ خۄداے سٕنٛز روح آسہِ یِوان اتھِ خۄداے سُنٛد رنٛگ آسہِ یِوان تتھ منٛز اسہِ اتھِ
یم چیز یم چھِ اَسہِ خۄدایَس کُن نِوان حتیٰ جیسے اَسہِ کوٚرُم عرض حج بیت اللہ یا أسۍ چھِ وٕچھان صفا و مروہ یہِ تہِ کیٛاہ چھُ شعائر اللہ یہِ تہِ چھُ خۄداے سٕنٛز نِشٲنی یا خۄدِ یُس زن خانہ کعبس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان تھاونہٕ پلو پٮ۪ٹھٕ گِلاف چھُ یِوان تتھ کرنہٕ یہِ گٔے منصوٗب اتھ سۭتۍ وۄنۍ یہِ کوکُن چھُ اَسہِ اِشارٕ کران اگرے یِہوٚے گِلاف کرِ نہٕ اَسہِ بیٚیہِ کُنہِ عمارتہِ کُنتھ اِشارٕ کینٛہہ بٔلکہِ کوکُن چھُ اَسہِ نِوان حج بیت اللہس کُن سُہ حج بیت اللہ کوٚت چھُ نِوان اَسہِ خۄدایس کُن لہٰذا منصوٗب کرنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ بنے یہِ تہِ پانے شعائرن منٛز گٔے شُمار یعنی خۄداے سٕنٛدٮ۪ن خاص نِشٲنین منٛز یۄس اَسہِ خۄدایس کُنتھ نِوان چھِ لہٰذا اگرے گِلاف آسہِ گِلافہِ ہٕنٛز جاے چھِ خانہ کعبس پٮ۪ٹھ اتھ چھنہٕ جاے ایپسٹیٖن فایلن منٛز کِہیٖنۍ افسوٗسُک مقام چھُ کہِ یُس چیٖز شاعرِ خۄدایَن منٛز آسہِ مشہوٗر تہٕ مشہوٗر سُہ واتناوو أسۍ بیٚیِس چیٖزس کُنتھ یہِ چھُ افسوٗسُک مقام خیر یِم اِشکالات اَسہِ یِوان چھِ اکثر و بیشتر کہِ واریاہ حدس تام چھِ یِوان وننہٕ یہِ ہسا چھِ فِکرِ ہٕنٛز کٔمی یہِ ہسا چھِ کوتٲہی یہِ ہسا چھُ دِلس منٛز مُشکِل بٔلکہِ قرآن چھُ دٔلیٖل دِوان خۄداوندِ مُتعال چھُ پانہٕ بیان کران کہِ یہِ کمِچ نِشٲنی چھِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ یہِ چھِ دِلُک صاف آسُن دِلُک شوٗژ آسُن بٔلکہِ مُتقی دِل آسنٕچ نِشٲنی چھِ یُس تہِ وَمَن یُعَظِّم شعائر اللہ یُس تہِ یِمن شعائرِ خۄدایَن احترام کرِ عظمت بخشہِ یِم علمہٕ چھِ یِم دٲیرٕ چھِ یِم مجالِسِ حُسینی چھِ یِم اِمام بارگاہ چھِ یہِ آستانہٕ چھُ یِم تمام چھِ کوکُن نِوان اِنسانس خۄدایس کُن نعوذ باللہ یہِ ما نی اَسہِ ابوٗ جہلس کُنتھ یہِ چھُ نِوان خۄدایس کُنتھ اَسہِ ییٚتہِ چھِ عبادت ہیٚچھناوان ییٚتہِ چھِ احکام ہیٚچھناوان ییٚتہِ چھِ تٲریٖخ أسۍ پران ییٚتہِ چھِ وٕچھان کِتھ کٔنٮ۪تھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجنو واریاہو افرادو کِتھ کٔنۍ رنجنٲے اہلِ بیت واریاہو افرادو یہِ چھُ اَسہِ تُکُن نِوان لہٰذا یُس چیٖز تہِ اَسہِ اہلِ بیتن کُن نی اصحابِ کِبارن کُن نی یُس چیٖز اَسہِ رسولِ مختارس کُن نی صلی اللہ علیہ وسلم یُس اَسہِ انبیاہن کُن نی یہِ کیٛاہ چھُ پانے خۄدایس کُن نِوان لہٰذا چھُ کتھ چیٖزس منٛز یہِ شُمار گژھان شعائرِ خۄدایَن منٛز صلوات اکھ وَن ضِمنن کرٕ اکھ چیٖز عرض مےٚ کوٚر عرض کہِ خۄداوندِ مُتعال چھُ فرماوان یہِ ہسا چھُ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ دِلُک صاف آسُن دِل مُتقی آسُن یعنی اِنسان سُنٛد روح پاک آسُن امِچ نِشٲنی چھِ افسوٗس چھُ کہِ اِنسان مجلس آسہِ بہٕ واتنہٕ برونٛہہ کنہِ آسہِ مجلس یا دوٗرٕے آسہِ مجلس مےٚ چھُ اِمکان بہٕ واتہٕ اور مگر بہٕ کرٕ کوتٲہی بہٕ دپہٕ بہٕ گژھٕ نہٕ اور کِہیٖنۍ وَلہٕ آز زن گژھو نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یعنی کُنہِ عُذرٕ ورٲے چھُس عرض کران کٲنٛسہِ چھُ عُذر آسان تٔمِس چھُ خۄدایس حوالہٕ عُذر پنُن مگر کٲنٛسہِ چھُنہٕ عُذر آسان کِہیٖنۍ تہِ یہِ چھُ اَسہِ ضروٗری زانُن کہِ کیٛاہ مُشکِل چھِ یتھ دِلس منٛز کیٛاہ انہِ گوٚٹ چھِ یتھ دِلس منٛز یتھ منٛز چھِ تٲریٖکی دِلس منٛز بسیمٕژ ییٚمہِ چیٖزن نہٕ بہٕ نٮ۪بر کوٚڑُس کِہیٖنۍ نہٕ علم چھِ دارِ تل مگر مےٚ چھنہٕ توفیٖق گژھان بہٕ کرٕ دارِ کِنی زِیارت توفیٖق چھنہٕ حٲصِل گژھان توفیٖقس چھُ واٹھ مُستقیٖم اِنسان سٕنٛدِس دِلس سۭتۍ اِنسان ییٖژاہ زیادٕ تسٕنٛز نیت گژھِ صاف نیت چھِ آسان دِلس منٛز اِنسانس ییٖژاہ نیت گژھِ صاف تیٖژ چھُ توفیٖق یِوان أمِس مدد کرنہٕ خٲطرٕ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان کہِ من حسنت نیتہُ یۄس حظ نیت گٔے صاف امدہُ توفیٖق یۄس حظ نیت گٔے صاف تہٕ پاک توفیٖق چھُ یِوان پانے أمِس مدد کرنہٕ خٲطرٕ یعنی کیٛاہ یعنی خۄداے چھُ أمِس اتھ وتھ دِوان پتہٕ اورٕ یورٕ غلط جاین کُن گژھنس کینٛہہ سُہ چھُ أمِس مدد کران وَلہٕ یہِ ژٕ بوز یِم مرثیہِ وَلہٕ یِمن مجالِسن منٛز لہٰذا رٲچھ تہٕ رفاقت چھِ کرٕنۍ اَسہِ یِم اَسہِ مجالِس چھِ ییٚتنس گٔے برپا وٕنکیٚنس نفر ہتھ یا کۭتیاہ آسن ییٚتٮ۪ن وٕنکیٚنس نَیہِ ؤری گژھن امہِ کھۄتہٕ ژٔرۍ آسٕنۍ ؤرِیس چھِ کٲم اتھ پٮ۪ٹھ کرٕنۍ ؤرِیس چھِ محنت اتھ پٮ۪ٹھ کرٕنۍ ییٚتٮ۪ن چھِ خۄدایس حوالہٕ اُستاد سٲنۍ بِہِتھ یِمن برونٛہہ کنہِ چھِ جسارت یہِ کتھ کرٕنۍ یِتھ کٔنٮ۪تھ حالانکہِ کہِ یِم چھِ محنت ییٖژاہ کران خۄداے دِیِن یِمن اجرِ عظیٖم یِہنٛدِ صحت و سلامتی خٲطرٕ پٔرِو بیاکھ صلوات یِم چھِ ؤرِیس کران ییٖژاہ محنت بُلاوان مجلس کران یورٕ گژھِ اِنسان آسُن با تقوایے دِل دِل گژھِ آسُن أمِس صاف واریاہ خۄداے سُنٛد گژھِ یہِ خوف آسُن تھاوان یہِ دِل ییٚمہِ ساتہٕ تہِ خۄداے سُنٛد ذِکِر نبی پاک سُنٛد ذِکِر اہلِ بیتن ہُنٛد ذِکِر گژھِ وجلت قلوٗبہُم یِہنٛدۍ دِل چھِ وجدس منٛز یِوان لہٰذا اِنسان گژھِ دَوُن یِمن مجلسن کُن تمہِ وِزِ اگرے چلہِ اِنسانس کانٛہہ کٲم آسہِ ترٛٲوتھی ییٚمہِ مجلسِ حُسینی کھۄتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ جاے
کٕہٕنۍ جاے چھَنہٕ یہِ مجلس حسینی کھۄتہٕ کٕہٕنۍ تہِ جاے چھَنہٕ یعنی نمازو مسجدو وغیرہ تِم چیٖز چھِ پنٛنہِ جایہِ کانٛہہ جاے ہایتن مےٚ تَمہِ ورٲے ییٚتہِ ننس مجلس حسینی کھۄتہٕ آسہِ اِنسان ییٚتہِ ننس اوش آسہِ ترٛاوان ترٛاونٕچ علامت چھِ یعنی دِل پِگلیو أمِس یہِ چھِ عظیٖم شاعر اللہ عظیٖم شاعر خۄدایَن منٛز شُمار عظیٖم اکھ جاے ییٚتہِ ننس أسۍ دِل ہٮ۪کو صاف کٔرِتھ لہٰذا پنٕنۍ بچہِ دوٗر راوٕنۍ امہِ نِش یہِ چھُ غفلت انسان چھُ غفلتس منٛز بچہِ آو خۄدایس حوالہٕ تعلیٖم پران چھُ مدرس چھُ گژھان ٹیوٗشن چھُ گژھان بڑِ جان یہِ چھُ ضروٗری چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کُنہِ بال بچہِ لگہِ مگر اگرے تٔمِس منٛز منفی آسہِ یعنی ماینس کرو یہِ مجلس تٔمِس سُہ لگہِ نہٕ پتہٕ کُنے ژٕ آس ژٕ تھوٚد انجیٖنر تھوٚد ڈاکٹر حتیٰ ژٕ آس ژٕ تھوٚد عٲلِم تہِ مگر ژےٚ آسہِ نہٕ دِل صاف کِہیٖنۍ نہٕ ژٕ لوکھ نہٕ کُنے تِکیٛازِ عزت تہٕ مقام چھُ خۄدایس برونٛہہ کَنٮ۪تھ مومِنیٖنن صرف مومِنیٖنن یۄس حظ نیت صاف آسہِ یۄس پٔزی پٲٹھۍ دِل تقوا کہِ نوٗرٕ سۭتۍ لبریز آسہِ أمسٕے یوت چھِ عزت خۄدایس نِش یُس تہِ وۄنۍ یِمن خۄداے سٕنٛدٮ۪ن یِمن نِشٲنین شاعر اللہن وۄنۍ عظمت بخشہِ نِشٲنی چھِ دِوان أمِس چھِ دِل تقوا سۭتۍ بٔرِتھ خۄدا ووٚنمُت تعالیٰ پانے فرماوان وۄنۍ چھِ یِمن شاعرِ خۄدایَن منٛز چھِ اَسہِ یِمن أسۍ وَنان چھِ شاعرِ حسینی شاعرِ حسینی مُراد کیٛاہ چھُ سُے شاعرِ خۄدا خۄداے سٕنٛز نِشٲنی خۄداے سٕنٛدۍ شاعر یِم خۄدایس کُن نِوان چھِ اَسہِ ییٚلہِ علمہِ درٛاو اِنسان یہِ کوٚکُن أمِس دعوت کران شُجاعتس کُن پرہیزگٲری کُن نٮ۪مازِ کُن کِنہٕ یہِ چھِ أمِس بیٚیہِ کُنہِ چیٖزس کُن دعوت دِوان نہ بٔلکہِ یِمنٕے چیٖزن کُن یہِ سورُے چھُ خۄدایس کُن پلٹان مجلس منٛز چھِ یِوان ییٚتہِ چھِ أسۍ ذِکرِ خۄداے کران سانہِ مرثی تہِ شروٗع گژھان حمدٕ سۭتۍ یا مُقلِب القلوٗب قلبِ سلیٖم بخش تم یُتھ با حضوٗرِ قلب دِمہٕ دمہٕ دمہٕ چانہِ حمدٕکۍ دم یہِ کیٛاہ چھِ عبادت یہِ چھُ خۄداے سُنٛد ذِکر کران یہِ ذِکر چھُ انسانس خۄدایس کُن نِوان رغبت دِوان ہُہ تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ نعت پران پتہٕ تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ پران مدح تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ پران مرثی یِم اَسہِ مقتل چھِ یہِ سورُے چھُ اَسہِ واتناوان خۄدایس کُنتھ اتھ منٛز چھِ اکھ نِشٲنی اوٚش ترٛاونُک یُس شاعرن منٛز اکھ چیٖز مشہوٗر چھُ اوٚش ترٛاونُک ییٚمہِ ساتہٕ جنگ کٔرِتھ آیہِ جنگہِ عہد جنگہِ بدرٕ پتہٕ یۄس جنگ گٔے جنگہِ عہد جنگہِ عہدس منٛز گٔے بٔڑۍ کِبار اصحاب گٔے شہیٖد تتہِ یِمن منٛز سرِ فہرست چھِ حضرتِ حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اکھ سوٗزِو تِہنٛدِس شانس منٛز حضرت حمزہ شخصیت راتھ اوس أکِس جایہِ عرض کران کہِ یِم شخصیات یِمو زن زُو دیُت پنُن رسول مختارس خٲطرٕ دیٖنہٕ خٲطرٕ یِمو خوٗن دیُت پنُن امہِ خٲطرٕ یہِ علمہٕ یِم مساجد یِم مجلسہٕ یِم نٮ۪مازٕ یہِ چھِ تِہنٛزٕے دٔیِن اسہِ یِمو یِمنٕے شاعرِ خۄدایَن زُو ووٚند پنُن رتھ ووٚند پنُن أسۍ چھِ وٕنکیٚنس تُہۍ چھِو خۄدایس حوالہٕ تۄہہِ کوٚڑوُ وقت یہِ تہِ چھُ عظیٖم چیٖز اکھ عظیٖم سرمایہِ وقت چھُ عظیٖم سرمایہِ یہِ کوٚڑوُ تۄہہِ تُہۍ وٲتِو یوٚتن تۄہہِ دِتوُ پنٕنہِ طرفہٕ کینٛژھا چیٖز کانٛہہ چھُ پونٛسہٕ ہٮ۪کان کٔڑِتھ کانٛہہ چھُ تریش بٲگراوان کانٛہہ چھُ بتہٕ کران یہِ چھُ مختلف توفیٖقات آسان مختلف شکلن منٛز یِم چیٖز کرو أسۍ مگر ضروٗری چھِ یِم شخصیات زندٕ کرنہِ حضرت حمزہ کوٗتاہ چھُ اسہِ درمیان مشہوٗر کوٗتاہ زانو أسۍ حضرت حمزہ کوٗتاہ چھِ اسہِ تٔمۍ سٕنٛز سیٖرت پتہ کوٗتاہ چھِ اسہِ پتہ کہِ تٔمۍ کیٛاہ جنگس منٛز کِتھ کٔنٮ۪تھ لوٚڑ تٔمۍ سٕنٛز اذکار کیٛاہ ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛز سیٖرت کیٛاہ ٲس کیٛاہ خاص چیٖز اوس تٔمِس منٛز کہِ ییٚمہِ ساتہٕ جنگہِ عہدٕ پٮ۪ٹھ واپس آیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ گژھان مختلف جاین نظر دِوان أسۍ چھِ وٕچھان مثلاً بنو ظفر اوس اکھ جماعتہ اکھ یِم زن یِمن سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس بنو ظفر سٕنٛدِس گرس منٛز نظر تراوان اتہِ چھُ ماتم اتہِ چھِ گِریوزٲری چلان یا یِتھے کٔنۍ تھوٚوُس بیٚیہِ بنو اشحل ییٚتہِ تہِ چھِ گِریوزٲری چلان یعنی یِمن قبیٖلن کانٛہہ گُزریومُت اوس شہیٖد اوس گوٚمُت تتہِ چھِ سٲری گِریوزٲری کران ماتم کران پُرسہٕ دِوان مگر ییٚمہِ ساتہٕ رسول مختار چھِ نظر کران حضرت حمزہ سٕنٛدِس گرس کُنتھ رٮ۪وایت چھِ کِتابِ الاستیاب فی معرفت الاصحاب اتھ منٛز چھِ آمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ نظر چھِ تراوان پتہٕ چھِ فرماوان لا بواقیہ لحمزۃ اليوم لا بواقیہ لحمزہ اليوم أزکہِ دۄہ چھُنہٕ ودنہٕ خٲطرٕ کٕہٕنۍ کٔمِس حضرت حمزہس زنہِ چھِ نیران اتہِ سارے مدیٖنہٕ چھِ تِم چھِ گژھان حضرت حمزہ سٕنٛدِس گرس منٛز تتہِ چھِ لاگان عزادٲری کرٕنۍ
معروف روایت اخ اوش تراون ازاداری کرنس پٹھ حضرت رسول خدا پان دیوان ات چیزس امر یعنی تم کیاز ونان تمنا اخ مانا آسان امر کرنک اے کاش مول ون بچس کن سات اے کاش تریش دام آسنا آز چھن کہین مے تریش دام دن وول امیک مطلب کیا مراد امیک مے دیو تریش یہ امر کرنا مختلف شکل اخ امر کرنا تمنا مے کر تمنا بچس تی اے کاش تریش آسم یا آز دی ہم کا تریش آز چھم نہ تریش دن وول کہین بچہ وتھان تو گژھان تریش انہ عقلی کت تو اکلائی کت زنو سمجھ پانے تم گئی حضرت حمزہ سندس گرس مز تمو لوگ تتہ گریوزری کریں یا اتھے کن یم ساتن اخ جنگ گو مسلمانن جنگ موتہ تت ونان جنگ موتہ پہ واپس تت گئی شہید اسہ حضرت جعفر طیار رضوان اللہ تعالی علیہ تمن پہ سوزو اکھ صلوات جنگ موتہ پہ آئے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پت گر گسان تجھو عادت کیا تجھو سیرت کیا معمول کیا اس تہند ہر کنسہ گر ول سند گر گئی یم شہید اس گمت تت کورک تسلی تت کرک تمن تعزیت پیش پت آئے پنن گر واپس پت گئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نش تور یل وت تت وچھ جناب زہرا گریوزری کران کمس پہ گریوزری کران حضرت جعفر طیارس پہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی مثل جعفر فلتبک الباقون جعفر ہش شخصیت پہ گژھن ودن ول امس ہش شخصیت پہ کلامس سنن امس ہش شخصیت امس مز کیا یُتھ چیز حضرت حمزہس مز کیا یُتھ چیز یمن پہ ودن ول گژھن ودن کیا یمن مز اخ خاص صفت یم لڑان کم خاطر دین خاطر یم خدا سن خاطر لڑان یعنی یل تہ بہ حضرت حمزہ یاد کرن بہ کر یاد جنگ احد بہ کر یاد جنگ بدر بہ کر یاد یم کم موجوب درائے لڑنے دین خاطر یعنی خدا سن خاطر درائے لڑنے خاطر حضرت حمزہ کوت نوان خدا کن حضرت جعفر طیار نوان اس خدا کن امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم امر کہ علی مثل حمزہ فلتبک الباقون ودن ول گژھن ودن حمزہ ہش شخصیت پہ ون یم افراد چاہے تم ائمہ معصومین چاہے تم علماء چاہے تم مجتہد یمن پہ ودن پانے اس نشاندہی کران یہ خدا سندو نشانیو مز شعائر اللہ مز یعنی اگر آز ون اس رہبر معظمس پہ اخ مجلس کرو انعقاد مرثی پرو تمس پہ یہ کوکن اشارہ کران یہ ہسا شعائر اللہ مز صلوات اتھے کن مختصر وقت زیادہ کہین تہ آیات آس کی مگر وقت کم مولا علی علیہ السلام سند قول اس زن بوزمت آسو بار بار تہ کہ اخ خاص سیرت اپناون خاطر امر کران خاص سیرت اپناون خاطر امر کران نہج البلاغس مز کہم اڑین نسخن مز بہم یہ حکمت فرمان کہ خالط الناس مخالطتن یا بیس یت مز نسخس مز آمت عاشر الناس معاشرتن خالط الناس یعنی رلیو ات کنیت رلن ملن میلیو کمن ستن لوکن ست خالط الناس ناس یعنی لوک مخالطتن ات کنیت پز رلن ات کن شوب رلن ات کن کیا عام طور وچان کہ ہمسائے چھ پھاکے بچار بہ کر یت پہ وورتان شب مگر امس بچارس پرس نہ کہین تہ افسوسک مقام اش ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا تم پن ژۄچھن تہ گر آسان سۄ تہ دِوان فقیرن مسکینن تہ یتیمن تم دِوان پن تہ دِوان تابحال کہ انسان خدایس حوالہ توفیق کنس گژھان شب کرن نیاز کرن یہ بڑا عظیم چیز ات اجر ات عظیم اجر اس روایتن مز آمت مگر ست ست الجار ثم الدار گۄڈنیتھ ہمساے پتہ کم فرمومت جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ فرماوان الجار ثم الدار دعا کر گۄڈ کر ہمسایس گۄڈ کر بٲیس خاطر گۄڈ کر رشتہ دارن خاطر دعا ثم الدار پتہ سوچ پنن پتہ کر پانس خاطر دعا کینٛہہ کھیٚکھ گۄڈ سوچ ہُمس چھا ہمسایس برونٛٹھ کالہِ ٲسۍ آسان اسہِ خۄدایس حوالہٕ
मे वन तह पन्निस लॉकचारुक याद पत हमसायन निश गसान तो तिम तन मर्चवांगन प्याला अख दे नुन प्याला अख दे कुन सात अड़ जोर मे वन तह याद एक नफरन मे वोनमुत दोन अस गर आसान मगर वन हमसाय इन थोड़ा कम पहन गुजार जोर गसान तल तोमल टूर अख दिव दपान गि रोजन जवाजियत ताकि अस नश यिन पगह अगर कह मुश्किल वो कत अजीम सीरत कूत गि इंसान रलुन हमसायन सूत ज्यादा सन इन चीजन अमिस गि रोजन कुन हदस तान गुंजाइश पगह कि दपे ये आव मे नश वल बह गस मे मुश्किल हो ये देवारन पे देवार खल नपर बे हमसायस नपर सुई मे सो अगर पत फाक मर सह बहर न जहें तह मे पृसनस इमाम फरमान यो चीज खालितुन्नास मुखालततन तिथ कन रलिव इथ कन पज रलुन पत फरमावान अम पतन अमुक हदफ क्या असली इन मुत्तुम मअहा बकौ अलैकुम अगर तुम यमन दरमियान ऐसो तुम गयो ये दुनिया तुम गुजरेयो वदनस पे इशार करान इन मुत्तुम मअहा अगर गुजरेयो यम दुनिया गयो बकौ अलैकुम यम वदन तह पे इमामन कस अजीम कत फरमो इंसान सं जिंदगी गछ आसन हर कुन पहलुस मज हर रंग गछ आसन इंसान सं जिंदगी कम खतर खुदा सिंद खतर लिल्लाहियत गछ आसन हर कुन जाय हर कुन चीज में इंसान लिल्लाहियत यानी नियत साफ नियत पाक लिहाजा खुदा तह क्या करान यम मोमिन यम नश वन मोमिनीन खुदा क्या करान अम सुंद मोहब्बत त्रावान सयजअलुर रहमान लहुमुल वुद्दा खुदा खास मोहब्बत त्रावान लुकन हंदन दिलन मजन यह मोहब्बत मजबूर करान पगह दपान हाय अफसोस कुछ शख्स गो यम दुनिया अस फाक लगान यह मदद करने खतर अस मुश्किल अथ रोट करान अस दग दोद यह खबर गर अजीम शख्सियत इमाम फरमा यो अमर करान अगर यमन दरमियान पत यम दुनिया गयो तुम यम वदन तह पे कुछ शख्सियत गो व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम अगर जिंदगी हयात यम दवन तह कुनत हन्नु इलैकुम दवन तह कुनत तुम नीरू गर नबर यम गसन अश्क रश्क सान गसन यम तह कुनत यिन कि अजीम अम सत करो हद अकल अथवास सलाम करो खैर पढ़ पो अमिस शख्सियतस यह शख्सियत साजी खास अख हदीस इमाम सुन अत इशार कर इमाम अथ नुक्तस कुनत कि तुथ बनो तिस करो जिंदगी बसर कि लूक वदन तह पे अगर तुम यम दुनिया गो लूकन गज अफसोस लूक करन गमजद गसन लूक अत चीज कुन इशार यह खुदा फितरत इंसान सही बनाम खुदा खल्क कोर्मुत युथ इंसान कि अगर मामूली लकुट बच 7-8 वोहर तह अगर अमिस मामूली 10 रुपयन राय यह क्या करान वदान अफसोस गसान बह कर इंसानी खसलत इंसानी सिफत या खुदा अमिस मजन यह नेचर थोमुत तबीयत थम अत खिलाफ कर बह कत यह कत खिलाफ कत कर अकल खिलाफ कत कर खुदा इंसान बनोमुत युत कि यह वद यम सात अमिस कह चीज अत गि वद यम सात कह अजीज गस यम दुनिया यह वद इत वदान इत योर वदन खतर इमाम अलैहिस्सलाम पे यह वदन अजीम वदन अत मरतब बख्शमुत खुदायन अत चीजस मजन अलग डायरेक्शन दिसमुत अलग वत कड़मुत अत खतर यथ मुतलिक अहादीसन पे अहादीस फरावान आमत जैसे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम अक लटन फरमावान लौ अलिमुन्नास मा फी जियारतिल हुसैन लमा तू शौकन अगर लुकन लगे ना पता अगर लुकन लगे पता इमाम हुसैन सं जियारत करनस मज क्या शरफ कस अजमत यम दहन शौक सू तन अजीम इंसान गि दिल आसन तैयार यह चीज समझने खतर यानी शौक अड़न शौक आसान माल आसान शौक न जियारत हुसैन करबला शौक न आसान बे जाय इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमावान कि यम ति नफर शौक आसन थावनी अस गो कोत मौला सज जियारत शौक आसन थावनी बे आसन करान तन आमुत यज़अमु अन्नहुम शीअतना तिम आसन करान पन्ने जाय गुमान कि तिम सानो शियो मज पत मरन अथ हालस मजन येल अथ हालस मज मरन तम पतन यह आसक न उम्मीद कहें कि यह आसक न पन्ने जाय तमन्ना अस गो जियारत इमाम अलैहिस्सलाम कहें तिमन हसा रूद गुमान तिम न सानो शियो मज कहें
تم چھن سانیو شیو مزٕ بلکہ امام فرمان اگرے پگہ یم جنتس مز تہِ آسن تتہِ آسن یم مہمان یم آسن نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ میزبان تتہِ کہیٖنۍ تہِ شوق تھاون وول چھُ سُہ آسہِ پگہ میزبان جنتس مز خداے کٔرِنو سارنٕے زیارت امام حسین نصیب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان یہوے چیز فرمان کہ اگر لوکن پاے لگہِ کہ کیاہ چیز چھُ خداین تھومُت اتھ زیارت امام حسینس منٛز یم دِہن زو پنُن شوقہٕ سۭتۍ بلکہ کیا یم کرہن تیار گژھن یمن یی گنہِ ین یمن کرنہِ رِوایتہِ منٛز قطعوا یم گژھن گنہِ ین یمن کرنہِ زیارت خٲطرٕ یوٗتاہ زیادٕ صحابی پرژھان میانہِ مولا کیاہ چھُ بِلٲخٕر اتھ زیارتہِ منٛز یوٗتاہ کیاہ عظمت چھِ انسانس گژھِ شوق آسُن یمن چیٖزن واقعن گرس منٛز ٲسِتھ 5 منٹ ٲسِتھ چھُنہٕ انسان زیارت عاشورہ ہٮ۪کان پٔرِتھ زیارت امام حسین أکِس زیارت اربعین چھِ یِنہٕ واجِنۍ زیارت اربعین چھُنہٕ انسان ہٮ۪کان پٔرِتھ وٕنکٮ۪نس گژھِ دۄہے انسان زیارت عاشورہ حدِ اقل بوزُن حدِ اقل اگر نہٕ سٲری وۄنۍ پرِ کینٛہہ فقرات تھٲے ذہنس منٛز یِم پران چھِ أسۍ شامنس السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام او حدِ اقل ییٖژاہ ہن پرِ انسان یہِ گژھِ شوق آسُن شوق چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ دِل آسہِ صاف انسانس یہِ زندٕ تھاوٕنۍ یِم خۄداے سٕنٛدۍ شعائر زندٕ تھاوٕنۍ چھِ اتھ چھُ یِہوے انسانس خٲطرٕ خۄداین شرط تھٲومٕژ تۄہہِ چھُو پرُن یہِ اوے امام فرماوان ییٚمِس شوق آسہِ زیارت خٲطرٕ ییٚمِس وۄنۍ شوق آسہِ زیارت ییٚلہِ سُہ زیارتس گژھِ خۄداے چھُ تٔمِس لیکھان ساسن مقبوٗل حجن ہٕنٛدۍ ثواب خۄداے چھُ لیکھان بلکہِ تٔمِس 100 عمرہ یِم زن مبروٗر تِمن ہٕنٛدۍ ثواب 100 بنٛد آسن کٔرمٕتۍ آزاد تمیِکۍ ثواب 100 صدقہٕ آسن دِتمٕتۍ خۄداے سٕنٛدِ ناو تِمن ہٕنٛدۍ ثواب بلکہِ 100 روزٕ آسن دٔرمٕتۍ تمیِکۍ تہِ دِیس ثواب بلکہ امہِ پتہٕ امام امہِ کھۄتہٕ ہیوٚر کھسان فرماوان کہِ شہدائے بدر 100 شہدائے بدر تتہِ گٔے نہٕ تی 100 شہیٖد کینٛہہ مگر 100 شہدائے بدرن ہٕنٛدۍ ثواب کرِ أمِس یہِ عطا تُہۍ چھِو کوٗتاہ عظیٖم چھُ مرتب کیازِ گژھِ نہٕ شوق انسانس زیارت امام حسینُک ہو مولا أسۍ چھِنہٕ تور ہٮ۪کان وٲتِتھ حدِ اقل أسۍ آیہِ یتھ دٲیرس منٛز خۄداے کٔرِنۍ انشاء اللہ سانی سٲری حاجات روا یہِ چھُ خۄداین تھوٚومُت اکھ فضیٖلت تھٲومٕژ معروٗف چھُ سعید مستنبت اوس آیت اللہ خویی اعلی اللہ مقامس زامتُر داماد زامتُر اوسُس سعید مستنبت اوس أمِس ناو یہِ چھُ نقل کران دپان اکہِ لٹہِ ہسا گٔے کٲم یۄس زن أمِس ہش یعنی حضرت آیت اللہ خویی سٕنٛز یۄس زن گرِکۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ شٔنگِتھ تِمو وٕچھ خواب منٛز گٔے ہُشارٕ دہشت اوسُکھ آیت اللہ خویی تہِ گٔے ہُشار دوٚپکھ کیاہ دٔلیٖل تُہۍ کیازِ چھِو دہشت زدہ دٔلیٖل کیاہ گٔے دَپس مےٚ وٕچھ خواب کہِ تُہۍ چھِو أنۍ گٔمٕتۍ مےٚ گوٚو دہشت گوٚو مےٚ امہِ سۭتۍ دپان چھُس کینٛہہ چھُنہٕ واللہ بِلٲخٕر گژھان کینٛہہ دۄہ تہٕ آیت اللہ خویی یس گژھان وارٕ وارٕ أچھن گاش کم گاش چھُ گژھان کم اتھ حدس تام سعید مستنبت کران نقل اتھ حدس تام چھُ گاش گژھان کم کہِ آیت اللہ خویی چھِ درسو بحث تراوان أتی تِم چھِنہٕ گژھان تور کِہینۍ حوضس منٛز دپان بہٕ گوس اکہِ دۄہ شامنس بٲگۍ اور تہٕ مےٚ ووٚن آیت اللہ خویی چھِ بِہِتھ أتھی تِمو ووٚن دوٚپُکھ کہِ فلٲنۍ المٲرۍ چھے یہِ کھُلاو اتھ منٛز چھِ لۄکٕٹ پھٕٹٕج اکھ یہِ کڑ نٮ۪بر یہِ ان یوٗرۍ آ مےٚ کٔڑ یہِ نٮ۪بر مےٚ أنۍ یہِ دوٚپنم اتھ منٛز چھے میٚژ یہِ میٚژ مال مےٚ کتھ یِمن أچھن مےٚ توٚر فِکرِ یہِ چھِ تُربتے کربلا چھِ یہِ دپ مےٚ مٔژھ بِلٲخٕر بہٕ درٛاس وۄنۍ امہِ شبہٕ گرٕ پنُن واپس صبحٲے ییٚلہِ بہٕ درٛاس اتہِ چھُسن وٕچھان آیت اللہ خویی بیٚیہِ تِتھٕے کٔنۍ درسو بحثہٕ خٲطرٕ آمُت حوضس منٛز یہِ چھنہٕ دوٗر مثال کینٛہہ بلکہِ یہِ چھِ نزدیٖک مثال یۄس زن کربلا کِس تُربتس منٛز شفا چھِ خۄداین تھٲومٕژ یہِ چھِ سۄ میٚژ یۄس کتہِ ٲس جنتس تام وٲژ یہِ میٚژ رٮ۪وایتن منٛز چھُ آمُت جنتہٕ پٮ۪ٹھٕ أنِکھ یہِ لۄکچہِ أکِس شیٖشہٕ بوتل ٲس سۄ دِژٕکھ کٔمِس اتھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس تِمو دِژ کمن اتھِ حضرت اُمہِ سلمہ سۭتۍ دِژٕکھ دوٚپنکھ ییٚمہِ دۄہن یہِ خوٗنی گژھِ زٔنۍ کِس وون پتھر آو شہیٖد کرنہٕ کربلاہس منٛز یہِ چھِ جنتہٕ پٮ۪ٹھ اتھ چھِ خاصیت اکھ میٚژِ منٛز انسان ییٚلہِ کربلا چھُ واتناوان خۄداے واتنٲینو سارنٕے تُہۍ کربلا انشاء اللہ تور وٲتِتھ چھُ انسانس پانے دِلس دُبراے گژھان پانے چھِ دِل چاک گژھان
بخدا پزی پٲٹھۍ یِم تور گژھان چھِنہ نزدیٖک ییٚلہِ واتان چھِ اربعینس تہِ خۄداے دِنہٕ توفیٖق اربعینس گژھنُک اربعینس ییٚلہِ گژھان چھِ ییٚلہِ 1400 پول چھِ پار کران اِنسان چھُ أنٛدٕرۍ کِنٮ۪تھ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگس پٮ۪ٹھ دِل چھُ دزان آسان دِل چھُ سٮ۪ٹھاہ گژھان شوق بےتاب گژھان اِنسان کہِ بہٕ کر واتہٕ ہا وۄنۍ برونٛٹھ کُن مولاہس ییٚلہِ تور چھُ واتان اوٚش چھُ وسان جایہِ جایہِ اِنسانس یِم گٔمٕتۍ آسان تِمو آسہِ وٕچھمُت پٔزی پٲٹھۍ یِہُنٛد دِل صاف تہٕ پاک چھُ آسان تِم چھِ بٔلکہِ محسوٗس کران اِمام سُنٛد وجوٗد تتہِ یہِ چھُ خۄداین تھوٚمُت شرف اتھ منٛز حتیٰ کہِ وننہٕ چھِ یِوان رٮ۪وایت اکھ چھِ آمٕژ بِہار الانوارس منٛز یہِ چھِ علماءن نسبت علامہ مجلسین رٮ۪وایتن منٛز بِہار الانوارس منٛز فرمان کہِ مشہدس منٛز اوس اکھ عالمِ دیٖنا اکھ تھدِ پایُک عالمِ دیٖن دپان یہِ ہسا اوس مقتل پران کِتابہِ پٮ۪ٹھ اوس مقتل پران امام صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ہسا ووت أکِس رٮ۪وایتہِ پٮ۪ٹھ رٮ۪وایتہِ منٛز چھُ لیکھِتھ کہِ یُس اکھ ہتہِ اوٚش ترایہِ چاہے سُہ اوٚچھ مچھِ ہٕنٛدِس پرس سُمب تہِ آسہِ أمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ آسان دٔریاو کِس یُس پیٚٹھِم حصہٕ چھُ ییٖتیاہ گۄناہ آسان عظیٖم أمۍ سٕنٛدۍ خۄداے بخشہِ تمام أمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ یہِ رٮ۪وایت پٔرٕنۍ دپان ییٚلہِ أمۍ یہِ رٮ۪وایت پٔر اکھ نفرا ووٚتھ یِمن منٛز یِم لوٗکھ ٲسۍ یِمن منٛز ووت اکھ نفرا یہِ اوس تھدِ پایُک عالمِ دیٖن اکھ یہِ ووت تھوٚد أمۍ کوٚر انکار دوٚپُن نہ یہِ چھُنہٕ اِمکان کینٛہہ امہِ اکہِ چیٖزٕ سۭتۍ کیٛاہ بخشہِ خۄدا ییٖتیاہ عظیٖم گۄناہ بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ یہِ قبوٗل یہِ چھُنہٕ میانہِ عقلہِ وٕتران کِہیٖنۍ یہِ کتھ یہِ چھنہٕ مےٚ ہٹہِ وسان یہِ کتھ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ خۄدایس چھِ ٹوٹھ امام حُسین خۄداین وٕچھ بقایہِ دیٖن چھِ امام حُسین سٕنٛدۍ سۭتۍ امام حُسین سُنٛد سر کھوٚت نیزس جناب زینب کبرا سٕنٛز ژادر کھٔژ نیزس أتی بچو دیٖن خۄداے کیازِ بخشنہٕ یہِ عظیٖم مرتبہٕ امام حُسین علیہ السلام سٕنٛدِس ودنس بلکہِ ملٲیک یِوان رٮ۪وایتہِ منٛز چھُ ملٲیک چھِ یِوان أکِس مجلِس منٛز امام جعفر صادق علیہ السلام چھِ بِہِتھ ملٲیک چھِ یہِ وسان تِم تہِ چھِ گیروزٲری کران یوٗتاہ عظیٖم أمۍ کوٚر انکار دوٚپُن نہ بہٕ چھُس نہٕ یہِ مانان یہِ ووٚتھ تہٕ درٛاو أمۍ کوٚر انکار اتھ دپان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گرٕ گوٚو ظٲہرن چھےٚ کہِ أمسٕے نِش چھِ رٮ۪وایت نقل کٔرمٕژ ییٚلہِ یہِ گرٕ گوٚو تٔمۍ وٕچھ خوابس منٛز وٕچھ أمۍ روزِ محشر لوٚگمُت ژۄپٲرۍ چھِ العطش چلان ژۄپٲرۍ چھِ سٲری ودان سٲری چھِ ونان تریشہِ داما بنہِ ہنا دپان مےٚ پیٚیہِ نظر أکِس کیٖرِس کُنتھ ہوزس منٛز چھُ آب یہِ آب چھُ سیوٚد باسان یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ٹھنڈٕ آب اتھ آبس چھِ واریاہ میچھر دپان ییٚلہِ بہٕ نزدیٖک گوٚژھ اتھ کیٖرِس کُنتھ اتہِ وٕچھِم 3 نفر أنٛدۍ 2 مرد تہٕ اکھ سیاہ پوش خاتوٗن دپان مےٚ کوٚر سوال کہِ ییٚتہِ کیٛاہ دٔلیٖلا ییٖژاہ یِم کیٛاہ اتنس کران أمۍ کیٛازِ کرٛہُن لوگمُت ژےٚ چھے نا پتہ آز حظ چھُ روزِ عاشورا آز ہا کھوٚت سرِ حُسین نیزس دپان مےٚ گوٚو پننہِ جایہِ عجیٖب تعجُب دوٚپمس یِم کم دوٚپمس یہِ چھُ رسوٗلِ مختار آمُت پانے یہِ چھُ علی مرتضیٰ آمُت یہِ جناب زہرا سلام اللہ علیہا دپ بہٕ گوس دوٚپمس تریشہِ داما دیٖتو مےٚ دپان ژےٚ چھے نہٕ تریش کِہیٖنۍ ژےٚ خٲطرٕ چھنہٕ تریش آز دپان وجہ دپان چھُس ژٕ اوسُکھ مولا حُسین سٕنٛدِ فضیٖلتُک مُنکِر یتھ دُنیاہس منٛز ژےٚ بوٗزٕتھ رٮ۪وایت اوٚش تراونہٕ سۭتۍ گژھِ گۄنہن تمامن گُزران مگر ژےٚ نہ ترووُتھ ژےٚ کوٚرُتھ انکار اتھ رٮ۪وایتہِ خۄدایا دامن چھِ بٔرِتھ گۄنہو سۭتۍ خۄدایا حاجت چھِکھ واریاہ زیادٕ مُشکِلاتن منٛز چھِ گرفتار خۄدا یِم چھِ ودنہِ آمٕتۍ امام حُسین علیہ السلام حظ یِم چھِ یِہوے اوٚش تراونہِ آمٕتۍ امام حُسین علیہ السلام خۄدا امام حُسینس دِتُکھ نہٕ ودنہٕ کٲنٛسہِ جناب زینب کبرا ٲسۍ تٲزیانہٕ لایان ودنہٕ ٲسِس نِوان مگر أسۍ چھِ ودان رٮ۪وایت چھنہ خۄداے کرِ اکھ قوم تیار یِم قوم در قوم آسن ودان امام حُسین علیہ السلامس یِم زنہِ آسن ودان امام حُسین علیہ السلامس رسوٗلِ مختار فرماے زہرا ژٕ گابرِزِ نہٕ کینٛہہ یِم ودن نسل در نسل یِم تھاوان زندٕ یہِ امام حُسین سُنٛد ودُن ژٕ گابرِزِ نہٕ کینٛہہ مگر پگہہ ییٚمہِ ساتہٕ روزِ قیامت آسہِ ژٕ کرکھ یِہنٛزن زنانن اتھن تھپھ بہٕ کرٕ یِہنٛدٮ۪ن مردن اتھن تھپھ یہِ منموکھ أسۍ جنتس کُنتھ کیٛازِ آسہِ نہٕ اتھ ودنس منٛز شرف انکار گوٚو أمِس اتنس خۄداے دِنۍ توفیٖق دِنو ودنہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ امام حُسین علیہ السلام یوٗتاہ اوس عالم تمہِ ساتہٕ گوٚمُت گوٚب یوٗتاہ زیادٕ اوس مُصیبت آمُت امام حُسین علیہ السلامس
मुसीबतन पे मुसीबत वक्त वोत कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम त्रावान नजर अत पार पार कर सारी यारो अंसार कहन यमे दुआ आसान यमे दुआ आसान यमे दुआ आसान कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलामस पे कोरुख आब ते नजदीक बंद यमे दुआ कहन ते अत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मगर मुसीबत खुदा यम जख्मन वदन आमत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमान कि हर अख शहीद यु जन करबलास मज गो हर एक सुन जख्म बयान गोमुत मक्तलस मज अकिस जाय गोमुत बयान हजरत अली अकबरस लोग जख्म यथ सीने मुबारकस जख्म लोगुस यथ सरे नाज़नीनस जख्म गमित हजरत कासिम अलैहिस्सलामस गई जख्म यीत्या कि सह पे संभरावन इत बयान गोमुत यीत्या जख्म बयान गमित हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सिंद बाजू आय छकरन इत बयान गोमुत मगर वनान सदिस बाबस इमाम हुसैन सुन बयान आमद जख्म करने कहें कत्या जख्म तीत्या जख्म कि अख जाय न बदनस रोजम यीत्या जख्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलामस रवायत मज आमुत तीरन पे तीर गमित पेवस्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलामस यीत्या जख्म मगर बह कर अर्ज मान मोहल अख जख्म जहन बलियोमुत इमाम हुसैन अलैहिस्सलामस यह सह जख्म यम जख्मन इमाम हुसैन सं जंग थाय दर रयत कि न इमाम हेकान ब्रोट पकिन न पत हेकान यत युथ जख्म लोग अजीम यह कुछ जख्म मोहल्ला सिप्तैनस मज रवायत गसान दपान इमाम गई खैमन कुनस वन ये कहन वत वत इमाम थोकमुत लाश तुल तुल इमाम थोकमुत वन सूर्य सत सोरमस वन अब्बास तह प्योमुत खैमस नजदीक ये गई जनाब ज़ैनब कुबरस वनो वलियो अंदर यो ना ये तशरीफ न दस शरीयतन बच्चे अमिस शरीयतनिस बच्चस कहें अमिस रूद न कहें रवायत वनान अश तम ऊर वुठ गोया लोर खंज दह खद कमजोर गसान हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम यतलद्दा बिल अतश दपोन गाड़ छना त्रेश वरई पान मारा इत हजरत अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दपान दीवन यूर कित नाल मत रटान अली असगर नाल मत रोटन पे थोन सफेद कपुर कोड़न नबर यह सह जख्म बलियोमुत हजरत अली अकबर सुन जख्म बलियो न कहें कोड़न नबर बिलखर ताफ सठा नान इमाम हुसैन सुंद यह मुसीबत करो पान महसूस करो समझो पत्र मल वो कूत सख अगर ये कंस बचस त्रेश लगे मलिस दब लगान त्रेश अन्न माज गसान गश यम सात बच बचोत बच अगर बचोत 10 मिनटन मोज सठा अल अतश करान अम सद खतर कि अमिस बचस गम वातुन कह मगर ताबहाल अली असगर मोज अली असगर सद माज कूत सब्र कोरमुत कूत सब्र द्राव पत्र मोल द्राव यह बचे हेत यम सात नजदीक गई दान ज़ालिमो अगर मे पे सितम कर यम बचन को जुल्म कोर त्रेश दाम दीतोस हे यूचा ज्यादा नहर यूचा पकान यह फुरात जानवर ना अम मजन बरित यड़ आब यमिस खतर ने ना आब कटोरा आब कतर ने ना मेनिस बचस खतर अगर तुम गुमान बह चम त्रेश वल बह त्रावन असगर पत्थर वल दीवस पाने त्रेश यी वन दपान इब्न साद मलऊन इक़्ता कलाम अल हुसैन या इमाम हुसैन से जबान करना बंद तला तुम वतनत लश्करस मजन यह मलऊन सोई तुरशाकल तीर तुलान वन कि यह सह तीर यम सत नहर कर ऊँटन यह तीर तुलन यम सात दपान इब्न सादस मे वन तो निशान कर हुसैन कि निशान कर अली असगर अलैहिस्सलाम अल्लाह अगर बह कर अर्ज यह निशान गो अली असगर मगर जिगर गो पार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न साद वन दपान ना यह बच्चे सज नूरानी गर्दन अत यह नूरानी गर्दन कर गर्दन पे निशार कर गर्दन पे हमल तीर गसान पेवस्त मगर पेवस्त गसान पलवे नाज़नीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलामस मज मगर क्या करा इमाम हुसैन खून तुलान खून लगावान आसमानस कुनत खून बे जमा करान दान खुदाया गवाह रोज यमो ज़ालिमो कोर मोन शीर खार तो शहीद खुदाया गवाह रोज हाकिम बन अस दरमियान कर हुकुम पाना यी वनन ओस
حسین بن نمیر چھ تیر تلان تیر چھ گژھان پیوست امام حسین سے لبہائے مبارک مگر امام حسین سے لاچاری پتر مول کیا کر یہ لکٹ بچن تلمت خون ہاران روایت اخ نقل کران کہ سر علی اصغر اس اویزان گومت کیا گژھان اویزان روایت ونان من الاذن الى الاذن اکہ طرف آب اے طرف دراو علی اصغر سن سر نازنین اس اویزان گومت مگر یل آئی ٲخری روایت یل آئی نزدیک ون یل خیمہ برس پہ آئی امام حسین علیہ السلام اندر ہیوان اژن بیٚیہِ نیران نٮ۪بر واپس مقتل لیکھان دپان 7 لٹہِ چھِ امام اندر اژان 7 لٹہِ چھُ واپس نیران 7 لٹہِ چھِ پران انا للہ و انا الیہ راجعون مگر اندر چھُنہٕ اژان کیا کرنے اژ اندر علی اصغر نِمن اندر موج ما ونہِ میٲنِس پترس کیازِ کوٚرُکھ نہر جناب سکینہ ما ونہِ میون بوے چھا کرنووُکھ خوٗنہٕ سۭتۍ سران گژھان چھِ خیمس أنٛدۍ أنٛدۍ شمشیر تُلان پانے علی اصغر علیہ السلامس کران پانے دفن امہِ آنہِ پترٕ آب نہ میوٗلُم نہٕ یُتھ نہ ملال گژھی مےٚ نہ اوسُے نہٕ کفن انا للہ و انا الیہ
ؤتھِتھ ہیٚکِو نہٕ تِتھٕے کَرو نیرو أمِس اَفغانَس جِنابِ حُسین اوس لاچار غریٖب اوس مظلوٗم اوس تھوٚکمُت اوس کمر اوس پھُٹمُت چشمن اوس گاش گوٚمُت جِنابِ حُسینن دیُت آرو پنٛنِس کورٕ دوٚپنَس تُہۍ تہِ چھِنا پٔتر مول یہِ دَبا تمے سۭتۍ قبلہِ ہن تمے سۭتۍ قبلہِ
मिशन परो मरन त्रेश